Kanjini buy e meɗen no andi o magistrajo ɗo Monsieur Alkasim Diallo mi wanno ɗo video fi makko kami hiwno programme on hanki hari miɗo ɗaɓɓutude on video wallahi mi ɗaɓɓiti video on ka video ji ɗo ha kono mi yitalimo sago anko on ɗon mi addayno taw mi wenga ɗo jentito ɗen musi mi watta yewtere kono wallahi mi yitalimo mi andano ko onno parce que no keli ko kanno to mi puusay ha muto sotita mi anda kono mi yitirtam wallahi kono si mi yitimo en say mi yitimo mi addaymo oɗo magistrajo ko mo buy e meɗen andi katrabi ka procès de 28 septembre ko ɓe organise no ɗo fuma ɓe weddintini yimɓe ɓe ɗayni jama o ɗon andi ko kanko adi ƴettude konngol e kamɓe magistrat ɓe ɓen fof o landani dadis duuɓi 30 kaso duuɓi 30 kanko e Claude PV e ɓeya heddiɓe fof on gelike kono ɓaɗon andi ñawore nden hina ko duwa ko waɗete ɓe waɗi ko ɓe faalako ɓe kondani kay kondanande fenande woni balɗe ɓe inni o Dumbuya grâce yiɓe parce que ɗon andi Dumbuya wata warde PV o wara woɓɓe gono ton o hendo dadisi kadi o wara ka kaso hiɗon andi le ɓe mari élément ɓe kamɓe kadi foore to o wona e jam ini hay fewnuɗo ko no joɗori kanko Dumbuya ko innugol no renforce de sécurité ka frontière ji contrôlera ɗa wattane yila haalaji ɗum ɗo fof ɗen andi kono oɗo probléme ko waɗi kon ina infraction fus mi yetoto infraction makko fof ko honɗum o faala sortade tawi noon so sortike moƴƴanaɓe parce que déjà kanko Monsieur Alkasim Diallo o faala no yaltude lagini o woɗɗito leydi few o refuse yo parce que waɗu tum tawa goɗɗum ɗum ɗa ko moƴƴi adday ellaji ko ɓe ƴette ɓe gollitire ɓenna ya waɗu waɗa joni noon ɓe faami mo faala yaltude lagini kanko kadi miɗo tañƴini o ronki wadde plan ji gono ton parce que andi gandal e technique ji gono ton no siidi sina ɗum haysi ko congé o ƴettayno congé aniyel kanko kadi ma piiji o yimmo o yara France ma Turquie ma nokkeli o jokko yaajoji makko kono ɓe faami o faala yaltude lagini o yaha e leyɗe kawtalje ɗen o woɗɗito parce que o ala fus ko wujji ina kanko Niger de banque centrale ina kanko wari waraɓe ina kanko kondanaɓe e ko feeñi kon min naal ko wirni kon dey e ko feeñi kon ko neɗɗo kelduɗo ko feeñi kon kono noon ko wirni e neɗɗo kon ko Allah tun andi mi fellitoto noon ko mi yewtuno kala ukkiɗo e jamfa ma e tooñi ni seɗen ko kanko sakkitorta goɗɗo tawtata ko boni kala tawtuɗo Dumbuya e clan makko on ɗo ko heɓoye mawo ko woni responsable sina ɗum Monsieur Alkasim sina ɗum ɓe na CV moƴƴo mankiri ina postila ɓe fi golle ni ƴettede nokkugo gollugol ɓe wiye tigi on ala o qualité ɗo kono on yi min kam miinoɗo andi mi wanno video ka ɓe ƴettunoɓe ɗo ɓe nawri kankan to onon kay on naɓama ka ɓuuri sattirde ɓe itti wonnoɗo kankan ɓe artirimo kono hakkille ɓe itti wonnoɓe mamum ɓe sansidiri fof ɓe jiiku jakunni woni seeɗa kadi heɓital ɗon balɗe kadi ɓe ittimo ɓe naɓi musiɓɓe komi toroto kala neɗɗo mo konngol an howtata tuɗayɗo nowru mi yewta kala ko wiyete jamfa e bonki e fenande moofo maafa ta jaɓu yollade kala ka niɓɓiti seeɗa laaɓa woɗɗito arsike mayde ma wopatama ukka golle ñooso ñaasa profita piiji ko ni se sakkitorta on hiyoɗo ke ka ɓe fokkintini ɓe hendotomo ɓe bugo kaso jam waalo ñalla alano ko kaale parce que lagini ko clan jooɗi groupe
kamɓe ɗon ko ya waɗu ko ɓe faala kon. Sa waɗali ko ɓe faala kon ko ɓe waɗe ko ɓe faala kon. Sina ɗum fus o wujji ɓuri ammara, o waɗo infraction ɓuri dumbu ya huɗotoɗo sanza, ɓe sodanay ɓe rewɓe hay ɓe jatodiri galleji, ɓe ko ɓe inata goɗɗo no waɗi infraction. Musidɓe, kono gandal ma ngal sa teddinali ngal a asimay.